pangihikaya pi kalau bau beliau buat ke parti kilom kum ke Arlen juga bisa. Himla manong bagi MP election ke YPR buat ke MDC election. Kenal ke parti baru beliau kalau kum ke Arlen juga bisa. Kepisah kahapan ban baha baru Arlen kena makan ya. Himla manong makan baha tasigan. Kalau merukum zo ya ke parti. Himpai ya ke parti kongres. Kabaman syua, kabalailam ya ke jelah ke jumi. Kiju, kibriu, kibadan ke kongres, mentagi dan ke parti NPP. Kila dapat penjat ya ke jelah jumi lembah ke parti kongres. Kiwan pat dah ke kedor bopai baun klet, bopai baun klet. Kiwan pat dah kedor jaga wepat ke parti. Lagi mission ke joki kalau keju, man penduksa ya pai ba, man pembeli ya pai ba. Kenang bopai ba dadok sok bantiet suah jaga election. Kin kuaru bagi pai ba nong sunong jaga jama jungi kin start. Kin nimpen biang ke skol sarkar. Kin nimpen biang ke jaka ajin kai bagala aballe negale sarkar. Bagi kuaru pai ba jungi unbai sa. Kenang ba ngada pai ba ubi kan kamso ban pembe. Nama kata daw ko gi pai ba bi. Ka voice of the people party la kaya ka. Ndai namar bangi kwa boron, ndai bangi kwa boron. La kaya ka, ndai hanor ka nongrim. Man kilipat ya ka jala sa sisir. Kata gani baga voice of the people party kayang. Kam singyang tanban suya keno, ban sukun to. Idan ya ka mission ya makra. Nagkata ka lang ban empat ya ka jala ka jala sa sisir. Berpendapat yang jelas ke jami sesi bagi pai kalau terang di Islam ke bawah dan wanra yang kecil kelaru kata gini ke thong ke jami bagi pai ini habang iwan hagan ni ke kalimat kama mentah besul-besul kecil keren jami tu kon maka tu kami tak kecil keren ke jami ngagai bagi ke sur nangi namukna bagi pai ini ke voice of the people party kami ya kabakum kita kejak senang balong kasur na kabanta ka senang muknan balong kasur na kabanta ka constituency jong ka sina mantang ka constituency kabam sinala bansay ka constituency kabam sinami kita kasur haji HDC ka constituency kabam pim sinayo itaw no ilam waban keren ni ka kya gasan ka jampi manta kami ka voice of the people party ko gupay ba abi na magata ka voice of the people party hapa kami kadandru ya kathong bakas kathong juga kalong bangin mong bakandai tangga sur jung pai ba ikwa basisian kasi kani ka sur jung pai ba kan kalalong ka bor jung pai ba kata kadai ka voice of the people party selesai kisnong kibaran selesai kisnong kibaran tangkin vote kat sabangina niyo snow yung kajiguat kajilam kajuki. Nah snow ba ito dipetisian upaday na gani ka constituency MNA Jopi sa kaleng kajilam at sa kaleng giway constituency layo to kana yung kajing pranay yung kajing biyan yung kinanting kisuki yung kisingking sa ka-constituency kaju. Kadagasin ka maningkong mangilap bagani kasi konsulsi kebajukan upajukuran saking sabar jong konsulsi pat sekaleng jong gastin begala jong ilap mementahan nipat kadang kumi kumbang iyo kay pa kani mat kay kabang iyo kabang sakhi kapanti kana mapleng kini kinong yalam ke jongi ki aya kita kiskin ke jongi tang sa kitugus nong kibadan bat kibahe kivo ken breu ken snap ya pi ki mami na kilong hi na kisnong kibaria kala na ka por ko kisnong muknang bi bapin perkat ba hakani kalenti kamanta ngamen joro ya ka jiang jampi hakipor ki baladam ba kanu ka party kalong kunjo dengan ya pi mentala kaya ka voice of the people party Pemla banong baga party VPP kalong kunju kumkiway ki party. Balayingon kunta kadaw kalong baga voice of the people party day magteng
tang maka ke parti ke bapa dan ke jingtho so MNA so MP so MDC bat ka ong ba ya kiskin ke badai ki jong upai ba phim dai ban punja sinayaru hei penat ke political party ke bakum kata kaban hukum ya kita kinong mikmat ya kita ki MNA ki MDC ki MP ba phim dai ban punja sinayaru ke badai jong upai ba balla ba phi punja pila bandu ya ketiga ban ikon pat ya ke election ke banwan ba pilaru ban sa pensitom ha ke parti nai pindan kong kata onendan kiwai ki political party pindasinap ha ki jinye keren jongi nakawai ke konstitusi sakawai ke konstitusi ki candidate jongi ki keren baik tangi ke nongrim jong ke parti kim keren kim dan manifesto nai reng jongi gilapan kere baik tang kawai ke manifesto bat kata kalong banwan ra ya ke sinsar kadar ke bakut ke basuba ke bandan kata ke bansap ke bampong Ndai tang sini sejantian skoki lok be. Sampai saki HATC ru kadi ka jo ka manifesto lele ka mang trekam ka jungi. Datang kami ke parti. Bau kandidat ulum laban ong ngangan lek kumtan dalam job ngangan lek kumtan dalam job. Nging yang mandala job ka voice of the people party kanam yo pai ba. Nama kata kadang ko gi pai ba be. Wajib pasuk sedih, Pila jiat ya ke voice, pila ya mentai ya ke voice of the people party. Sim ya ka, kam kenti ya ka, kadai ke party jampi pada. Nisakren po, lana hakinu kinu kirunsan nisakren po. Batitip ke ika baki ki ay yang ingin mentai dak ke kerteng, ki on ingin mentai ke party pedang berti. Kini ke parti pedang berti bangundan AA kata kini ke jimpet po jong kita ke parti ke badan hagapor ngakwa pan penpai ya kami sakita ke parti ke badan kaspa ke badan gabo ke parti jong piti kala pan pedang berti kum ke voice of the people party pat ya ke jilla mentang kadan hai idan haka kerdan kada ar na pedang ke jilla ke baduktan maru India. O ke voice of the people party ko ki pat ba abai. Ni kwa ya kami. Baai ba ka party kan duksa mulai. Tabaga thang ka jangi kalang ban pelang ya ka jilla ka jangi ka rusta tam. Kata gini ka thang ka jangi. Mbay ban lumspa ban penruspa tanya kita try ya ke parti. Kita lagi thong bajongi ko gipat pa ko. Bangarong pinga ngadai organizing secretary jo ke parti. Ngapai ya arti lagi konsensus. Ndai ba ke parti ka sing tulap ya. Ngalat sarum sabeng ngasay na pelala jo. Kabay kali, kabay opinion, kabay pa. Nampak jupan naginong ilam juga parti nado pangalaban suaban nam juga parti Islam arjara puai juga pernah berkerui ngam jupan ngam ju thuru mengajencar yesai na pla banda kebaa kipat ba katu kami banja nanti ke election MP ban mentah ke dengan ketiru pemerintah sebab kiran sibon kira orang ba kiban jumi kemat suka politics Ibang judan por dan pinapor haka politik sendiri ki aga ketika ban kadang bayini ban kersan ya ka voice of the people party. Ko kipat ba ba iyo nama kata-kata. Katang jong ka voice of the people party kalong ban penerus pa ya ka jala. Kabangay sinay nga pa ikinong sang sunong jong. Ki uat kinam haki sinam ka balay no. Nay melapor ke permission kami kiasat ki mesti kita ke parti ke bagi ki kena bagi ke parti berbangsa. Lain sini ki pa balai ki pa jungi kilong kami. Balai ni si kena tangi balai. Badai kamam jungi balai. Badai kamam jungi balai. Kemukan yang kena yang balai habaq balai wai ni ka option. Kalat bangin jiat. Mentala say nami ke voice of the people party ke parti banganget bangi kwa pan penrong ya kan nongring belai wala ki wai ki kan tho yang ki kan no yang o ke jingkran ya lap election jong ke voice of the people party ki
siya kerenda yang boleh. Oh, selalu hok kita kena yalam jangka voice of the people party. Kau kipai bapa ini, lalang ini keren su, ya kan orang rimblay ini keren no, ya kan orang jongksu. Balai ini keren ya kan orang rimblay. Kada bahakan orang rimblay kadan kai baik bah. Hakan orang rimblay kemensin bansat bampang kandan. Hakan orang rimblay kemensin le siliang kandan. Hakan orang rimblay kandan kemensin ban le bambar yakin mang sang sinong bagi sinong kibarit. Dan mangrum belai kadai katakan mangrum kadale salensar equality le salensar ya baro kinong suslang kan dapat ubadok ubruspa kan dapat kisinong red yimem la klet ko ki parlok be nama kata-kata kadai kristen kadai runong trikam balang asutu ba bat kai dengan si jongi kepada hikai belatho aga kitab kebakuan kata dengan mangrum jonga voice of the people party. Bangin mempet pa yano nama play utang yang ayat yang kadar by semua baru kata kadang kebangin suatu minum lek supaya pa dagat tumbi dagat jirai minum lek supaya pa dagat tumbi dagat do minum lek supaya pa man tumbi dagat kawai bai minum lek supaya pa dagat waipat kilinti minum lek supaya pa tang dagat mangren dagat voice of the people party kadang nama ladang ilet dagat pisa ilet supaya dagat kiat pan pembiak pan tok pan syukur kanlang kapet hakmat ubrel pan ublay yin kwa banle ya kata nama ublay uthaw yang ayapi haga jius wem madu nama kata ko gipat ba pa jonga slow ba pila jiat yi doktor ki kum MP jongpi jiat yu bay ni lam balang MDC jongpi na kini ke konstitusi kini ngilapit bang kini syukur yu patba nama ke parti kadang hasenda jongki kaya kibaki kim syola ke parti ke betul nanti kibaki ni terekam ringkat berupat ba kau hipat ba biye ya ke jantias ke voice of the people party ke kini linti ya kataban ke kini linti ban ay ke jingkersan ke bupuran nimbang tereng ke expectation kalang very high ya ke jantias baru kowe kasi kini linti jani ya ke jantias baru kowe kalang kena kera bampin punjab ya ke voice of the people party ar pukandai na ke ar pukandai balai nomor pila pun ko gipat ba ba jonga haga PRMP bamdan spa omdan klur bala bantiet ya pipa ba yidonro ka juga jinat bahagan ni ka kimpi ka mementaru omdan spa omdan klur bala bantiet yo papa yawan mentanang ni na prinya daw halang tinggi ya kendo ya kemubuan kita kinoela kinongga belum diteng sepertinya dana kebaikan kepolit kepati. Si kali kedang kesamaan rewat yang nomor bagi pelak kiwang ini ema wat kuslaya ni pra iwan seni nomor ba yang kemudian pernah lainong ni nomor kiwang bangi lebela mentagas ni ngam juta plan bakito kibalak menebaro kidai kibalak bela Bakibawan mentang sa voice of the people party pat ngampit piwan bala na piwan amin siyam yung voice of the people party piwan bala piwan na ni namakatong ka jing kanda iban let supat ba na kita ilet supat ba tang daga jing iyo ilet supat ba tang daga jing tang daga masiyam ban syakri hong ipi anda pilapu yang hagapa kung kipat ba kasunang muknang wat kemrasu nagani galanti ba pila jian afs na marjar pesau wat ba kelasu ngong ipi pila lat meraus na marjar pesau pila ya usakri bakat usakri uba pila dan kam akan uga por phone yo mensua ong dakwai kendu MDC ni MLA ni MP habjai lingba jong kita gilidar baitang ha kami ke party voice of the people party ngem jutong leader hangno ito ikong ibananggap syukuran mentan hangiru inday leader iday tang
ngaru ngam day leader lasain da job da ini ngam la padang da ban ki pai ba mukhnang ki pai ba na sinang mentang constituency berkuai ban ya kendu yo da ini am ki hab ban ya limba junga lani ba da ini am so bana ga skim u hab ya limba junga am day ta Mbaladat ka kamram ji golong ban sumait ban nyarap ban pun sinutu yung pai ba undala job piji du da ini amarway ulong tang uru MDC rekat berga voice of the people party Ngin sa ba kita kibagdan na sinda jo ba ini am kinyaak MDC met baro dalilay ngin sa namar nila phat nila kibang nila ya nila jilam ya kita parti kilalak no manswa kibrang dan kibuan terwab yang mentasyo pai ba jiat MDC way yang MDC no berasi senang yang MDC no berasi yang bersyukur Dalam sana dapat upunat kali jogi pintet bangada ukuran jong MDC pintet bangada human jong MDC ingin kuat kum kata nagalang jong ingin kuat kum kata ko gipat ba bayang nama kata haba pijit yu daiminiam undang tang MDC berga voice of the people party kan day ke parti ke banyarap ya ubun tribe hakisansnan kiba piu pat ba penpensa yu Natakarang what are patian ko kipat ba? What tiyan, what's me? Ka voice of the people party kan sa yano bakin le dan bawa hakino kisnong kibagi konsosi kibagi MDC jongi kimikman ko kipat ba iya ngasyo sinay yo pat ba hakino ka kanti ka mamata nganong nga na kiyo ka bor jong kini kita ki MNA hakino ka kanti ka mamata ban berngam ban berset ya pada balada pinjit ya tau MDC ya tau kertang MDC bana ke parti joki ken penterkong ya kini kilaisnan keberangsa hakata memilih joki nanti belasani kawan yang kum kata ragupuan ki konstituensi kisah berngam ki pada teng mantan leg meeting ru ki pada kinut balai kirim mesin ki pada Kadau kalau lupat pa untip ya kabor. Panag pada the voice of the people party kaong basisin bapujit ya the voice of the people party nyampulang ya pi kabor jong lupat pa. Ngasno bakiwan berngam berset. Ngasno baki berngam ban paterkong. Ngasno bakiwan berngam ban meeting. Nai kiyo kabor. Way utaw deputy CM, way utaw CM, way utaw MNA. Nanu kiyo kita kabayar bansang ang tayas katran atong may pagba buji. Ndala chiyo ng pagba, piberngam kalayo pagba. Ngangon tangkat ni ko di pagba biyon. Lama kiberngam ban penterkong ini, yakin nilais nam ganang sa agagtam jongki, yang kabyang. Penterkong ini laisnan tanda arpa prate pinwan biang ban terwa yang di sampai ba ngila pendek ngin sim karai ku ki pai ba be kimat perngem kimat penterkong laisnan tabadin laisnan yakini baro ngin pensyong hi baro bat hanta sepet terkong pet ba na terkong maki kata pinimas ngotu ku ki pai ba kini kibale harga bor kibadan harga bor kinandang sa harga bor tang arpo pralakot parupat ba unasim nagararang ba kabasisa baya kini kirime bambor kaya kini kita kirime bambor kibapat po yaga bor jumupay ba siyam nagaray baya turo yan pensang hilang senam ajar bapra bay tang hanta ko kipata bayo kimsakot kay kabor jong upaba namakatabang ko ginang sosnohan ni muknan ka politics ka bangingin siyot kamday ka politics jong gajing sosno kamday ka politics jong gajing snonyam haka voice of the people party ngim jupet nyam ngim jupet snong ngim jupet balang abang ya yaga tiket yakini ki MDC jungi na baro san poprat ni ki constituency hakini ki MDC election na baro artli ki district council ngim jupet danlet angme ndai padantang kita nagakunhuan Presbyterian ndai tang nagakunhuan Catholic danlet angme Kiban day nagacho kanyang rugi
hakan nem kerukom. Ini pagbayo beriau, ipagbayo ke jilang ke semua, lalu nak ne em dan ai ke jisakri ke badai ipagbayo ini kan mangren jangki. Balada kipian ya kita kan nem kerukom ini, nama kita kan dikejiri simet jangki, baru tahu beliau nabu tahu. Nama kita tahu kau ipagbayo. Saya mepi start mepi sempang mepi perkhat se ya gajinya nanti pada kecingkran jogi mengalam kijoi ke voice of the people party ke terang baik ke jela ke jui ke jela ke bangitet bagi ke jela ke pasio teman dan perkhat baik ya ke emlang ke salang mentahan ni pusu penyui ya ke tak ke emlang mentah ke besar ke distang ke salang ke emlang ke layam sa setangga salang perhat se mentah tangban yo ya kaying na jong ngin samia bantu wat ya kay kapaha jong gibatok ro manso kasi penar jong ulang kunta upaya bayakit kaliang upaya pa kaliang saya kaca kata kemensiam banyakit banyapa kaliang banyapa parloghi ya kacikia kasan jong giparlog ki paramarjan ka voice of the people party ya kata ko ang penembiang yang penembiang yang kai upaya bahwa memperkhat tangnya di simet perkalan ni kemarjam marpa perkalan ni keru bagi jatan riu jungi mensua kekeren berkejuang bapandai dan leiru ban ikwa alami ban suktu ika paha jungi wei kadega jatan riu kebasya temat ban kamaya kohok kadega ta jatan riu jungi ramen pala tepat kadega wei maki karap tak state kalau ni jela kama bangsa pan mano bapan mami papa atau mami papa upaya unjuai kibantang kita pengilaci pakimakin mangalam kejongi ismai ko kipapa biye nama kita now slow teman Chief Minister jongi urang kapten upaya Chief Minister beruspatan marindia tempat yang berujung ismai isang sat kihap yang lang hagi ying jung kita kimangalam banyo ay kapaikot mentah swa jung kapor election swa kapor banyo ay kapaikot swa banlang school ban mentah kisim kapukum mo kini kiriw banpor bar kita kibre kibudan spa kipanbiyo yung pada hagi ni kapor badai kapor election kiyalek melek yarab baikot yangi katong ini tiat kot tang sisian sansnem nganyapang tang sisian sansnem nama ketrabaho ko kipat ba jiat yang voice of the people party kan mempelang nongkrong ya pi ko kipat ba be kan mempelang nongkrong ya pi kan pelang ya pi bapundan laga trai kakta banyapiang banyapit ban sutrai dawang tang kita kepada nasenda bat ke minister nginyem kwa Kajing salam tu udang kadang-kadang ada mentah, kadang ada mentah, dan mana balak pampuri, teng orang ipi katrok kebabi nantai, kebabi nang ni na chantels, nakali nanti kat iu kesiam, berapa segini kitan baru kenang kelat katrok paket siap, berapa baru kenang kelat doang, kau kami, kau dipan babi pudewan star pudewan champagne. Wat memhon tangga kami kaya saat ketama tang por election da perkhat ruken sanongin po ya kalawe joki kon kikti ke jangan supi kini baro kisani amat angapi na makata wat membakla ko kipat babi hagani ka kenti ke pemerintah ngasno sangsat ya kikato kami ngot tinong sang nakata ka sinang menso jongi ngasno sunai yaki bapli ya kajing sa penbin ngasno tu baki sihab rawat ya kavot ka jongkiru ka politik sayu ka bakong kani kira ya kavot nagahiyeng ka bakisong nagasunong bakisong kira ya kavot tangban Punjab yung tao kanidi bakikirsan ka politik skwan manta ayu ya kani ka bakong kani ka bangim kwa ko gipat pabi balo layroyam siyaw tunat banyak tu ipi ko gipat pabi akin mangkirsan jang ka voice of the people party kila bandang sano kanang ipi kinangkirsan jang ka voice of the people party kibaba
kinoggersan makliret abakiwan samugaya constituency kinoggersan jopra hakliret abakiwan saroleng constituency kiakran perlok bajang ini sate sekliret pra biru seni pra indai bakiravu makliret saroleng minggu kwa akong kataga politics nama kata aku gipat babiat ladapi kwa banjai bakati ke janjil jangi ke jela berkuaikan pai kemat jangi ladapi ban perlok keleng kini ke janjil kerang lagi perlok jongki dan kersan lagi kertang jong the voice of the people party kerang lagi bayi masan jopi kibadan seklirian kibadan sesapai kibadan sesasnyang dan kersan lagi kertang jongi wan nembang bapi kinoggersan jong pra nang ni nasinyang mentang habarato bukra pinang ngitin gersan yang to tingila ulidupi habapi gersan pra hang ni asinyang mentang pidanan gersan pra sabara kisnang jong gajan diel santa batang hanta ku diperlopin yang sayo ya gajingkala kabang kimi lanti long yang ada wang perlop pak sem pila keren miteng pila sukren krebiut Penupiang dan job arpandai naga arpandai hagani ke MDC election ngangong poremping yo kat nopi OMP te pipiyo nyau nak nyau habang layo nyau nak nyau habang kita nyau nak nyau kikentup hagini ki arpandai pinobor bangan yo arpandai na arpandai magata tiga pamlalang kaya PRT ke MDC bercamping pada anong gersan jauh pra kandang jeng per upada bagersan pra upet tanggawai bahagari ke parti kada ke juo karugan terekam bagata kalong ban rating kong ya kedok ban rating kong ya mesin le dan bor ban rating kong ya bamsak ke bampang nama kata tahu kajing sana jungi kandai bro kandai ke jingla jungi noyam jungi ni sana na lor ke bangin la tristan ni sana ro mau blai on yalam yo pagba on kren on pensai bangin la ban tawistri hagani ka MDC election kabamta ublayon kurkuri pikin nang songsong hanni muknang magbara ki pagba ki barawan magani ka kilimat kabamta ban amin sim yangi ka voice of the people party badi ni samla ubaga voice of the people party kala ibot ban sayu nagani ka constituency ka jompi ka par ngamdan su ban kren sibon manang nga sami mantudu nami mantudu namuli amu siram bak amu kaya sa South Lake meeting yapan pendek mentah kasi tuailan malam tajungi iban tang kawai katang day ban penerus pak ya nanti ngam kuaru ban lang hero bagi berikan itu ya ngam kuaru bagi berikan tip ya ngam kuaru bagi berikan tip ya kan voice of the people party Baikkan kuripi, kublai sibon, kublai siajarno, ya sumar bahaya na diru. Kenapa tuwa kemat pokok pakia, haka arfu iterik, pinya ban net tap ya kevuat jopi, hapadangkan net kedokot pakia, ban net siki polling station, ban son ya kesap agak berjong upra. Arfu iterik, ndai pangmangin syap, arfu iterik kandai kadak, insya baga jingkerman, baga jingkala, ha jangkala